Салом алейкум, салом дӯстон. Устои Кафелзан будаем. Дар лӯбои шаҳр ноёб бо нархи арзон дастрас. Кадом ки хоҳишмандай мехоҳад ки инамихе ремонт квартира суҳбат мекунем, маслиҳат мекунем. Инамихе кор 100% качества гарантӣ ягон каму камбудӣ надорад. Оптикори дора. Устои хуба. Нархшам нархи дастрас хати зада метиҳем. Асбоб тамоми асбоб дорем хумон. Хутон ина корша бинем. Ва инчунин гипсокартон, потолок, пластик ҳамаша ҳамин квартира полния ҷой гирифта ремонт карда метиҳем. Кор профессионалай, ба лазер кор мекунем. Бе ягон камбудӣ кор набуд карда метиҳем. Асбоб дорем